Ama sa penta tarik som na sagi July la pa kumsang ni le som ni lakat short devotional sermon nei hom ki thedinga damna phat pha ipi wa hachung nung papatin lopi na le chai an nai pi win ai tuni ni khu pha na ikeu lim khom na divin thi chanin zui nangi pakai ti hi anasei khom hite chule bon chawa inangai tu khom diu hi Christianin khu iman na wa hi iti change pakai Jesu ei hu hing pu ileng pau chu izui diu ham thi change yin hin zui jing nangi ti a ikigel tha o hinam ti hi chom cha holim khom na inanei khom diu hi Pansan na dingin Matthew bung som chang som thum lagi chang som thum laku chule koi hi zong le athing pel ki put le a kanung hin zui lo zong chu ke ya hoi a hi pui koi hi le a hin namu achun a chan ding a hi chule ke ma za la a hin na chan pa chun amu ding a hi Pathinin athu isim do ichan chung chi wadin mal ei som pi tau hen tuni ni khu a isei nom pen tau hi thi chanin zui nange pakai ti a ikipi tha o hinam ti pa he chom cha ina gel khom ki divin pathin mina ikiti mun a he take his cross ai lu le thing pel ki puthen koi hile kanung hin zui chun a thing pel ki put hen ati pa he thing pel ti ting le ipiti na ham ipi adoi ham thing pel ki put hen kanung hin zui hen ati hin e ma lung dei lam zo se pai tha pakai lung dei lama ki man cha ding self denial ati he embrace God's will no matter the cost I chan ge ha sam I tabang phat hung hung zong le pakai lung dei lam pa bu chu mat na ai lu le pakai lung dei lam pa bu chu chon ding ti chu take up the cross ti chu a hi ti hi isu millo divin ikiti mun a hi Cross is a metaphor of self-denial, and self-denial is dying to self-will. Cross iti ting le avet sa achun nang nakidei mo na pakai thu na mahana mu a pakai thing cross na vet ji ting le Jesu Christian cross ai that do now che ivet ji ting le ke ma hi ma ka hi po ti a e ma ki dei mo na pa chu a hi e chu ting le hi chi e ma lung dei lam zo si lung ai chan na zo si pai tha chu pakai ya dinga ekip e ma ikisi lep nau chu a hi ki nin a hi chu ting le hi chi thing cross eti ting le e ya ding pa hilwa paka ya ding zo gel kho a paka ya dinga thi chan ge ya pakai nanung hin zui na nge thi chan ge nanung jing na nge iti the na pau chu e ikise le ma e de cha jo se e ya sanga atam zo pakai pe ding e de chat go hilwa pakayin ade chat pakayin angai chat ipi ham ti chu head do ding hichidung ru ya chon ding ti na chu self denial a hi tu nia e sei do nom pen ta chu le se chung hi mi hem te I chon dan ho ki man cha dan ho ve lew hen Zat chom ma in ki man cha dan ji chun mi hing kon khat chu take up the cross the thing cross ta be pu a mi tam pi a ki ume ji chun chi ho la chun mi khat 3rd December 2013 chun BBC News Lucy Wallace ki tinuhin the man who carries a 25 kg cross everywhere Mihim khanin
keji som ni langa agi thingpel apuna vanoi muntin gamtina akal sundan thusim asayin hitipa min chu Lindsay Hammond akitiin akum hikum som gublakat ahitai cross agi dan isay bangwin keji som ni langa atingin aput pat kumchu 1987 kuma anaput pat ahitai thingpel among langa chun kang asimin will hitia thingpel apuna alulam aputing le anung lama chu kang asu to hi chi kang chu ki tol ji ai aput nop jep na ding ti ai he chun ama hin thingpel hin put pat na chu Great Britain England ga ma ko nen hin pu ahin puin Bangladesh apuin Nepal apuin India gamsunga apuin Sri Lanka gama cross pun ama ta in hulzin na hin khu anamangin ahe kum som ni lagup sungin aman mile sang cross pun hulzin na hin khu anamange akipat namun chu Lands End konin Plymouth kiti Britain gama hichimuna chu anakipan hin chuzo chun Plymouth na konin London khopi chan na pukinin hichizo chun Ireland gampung pi in napun chuzo win London na konin Berlin chan apu in Germany Berlin na konin Paris France chan anapukinin chuzo win Slovakia gamle Hungary gam ho a cross pu in ama ata sacha ta in thing cross apu in keji som ni le keji nga agi chu apun hiti chun Jesu Christa thing cross pu in acha kahi chu ting le ama nung zui kahi ti an aman thu tam pi seluin Christa thing pela athi cross lim atho do in hiti chun gam ho na chunin ai ama sa pena cross chu mi hon anagu pe in ani chan na chun India gama ahunga cross ahen kipu chu Indian customs office India gama hodan to kitu puitin anala pi un nahen pi un ahi athum chan na pa he builder insa khanin asim pi a keji som ni le keji nga agi asim ahi Lindsay Hammond chun hitin anaseye Jesu cross chun kang anei puitin mi hon al tol jive tin naseyin ahe ka kisi na pen ta chu hiti cross put ka bol hi ka ge sang the in kana bol wa ding dol ahi tin anaseyin ahe tun koi ma chot lo na ai koi ma zo si achi lo namun Uzbekistan Kazakhstan gam ho a kachi no min ahitin aman anaseyin ahe tua aman ase cha abana kachi nom nahi China gam Africa gam South America chule mundang dang ho a Jesu Christa thingpel keji som ni le keji nga agi chu putna holjin hin khu kathi ka sa ai lo le hi chi cross kaput zo lo ta ka sa katha sa sama kahin put lela kanga ni khu ti ta alovin hi chi masang se chun Jesu Christa thingpel chu pung kating kathi ka se cross pung kating anung zui jing nangi ti a he ama ke gel tha a he tunya nang le ke yin ipi gel ding ham pakayin anung zui dinga ase hi na chu ipi ham koile kanung hinjui no machun athing pel ki put hen kanung hinjui hen tunia hin nang le ke dinga thingpel hi chipa Lindsay Hammond banga hi iput jawa pakai thi na kro su ke manong pung kati atho gim ha sat na ke manong he ing kati iti jong lew ni chi chu apha hi chu hi lo ta hi jong cross put ti chu gen the na ha sat na zo si pakai mina thu a thi chan ge ya pakaya dinga pan de na din de ding ti pa hi ahin je chun
nang masanga pakai nagel ko ding nei legu namuzo si atamzo soma gubham chu atamzo ham chu ailule zala som segi ham som gubham atamzo pen chu pakai cho tiếng là ami te dia iman cha ding hi chu cross put ai hi chu ai in tho tiếng le inei go khat sum za khat inei chu som git ham som gup ham chu mi dang ki pehen lang le in sunga ipi kaman cha dam ke man ipi kaman cha dam ti ayong lungel ngai tu na inei mai theu hi sum khel ai poi ni hin ko apha tam zo jong hi pakaya dinga man cha te gu ding kum som git hin diu ham kum som gu bi hin diu ham atam zo ikum hi pakai lengam na to na man cha ding hi chu pakai cross iput the naw lampi khat he je chun pakai mina i hin khu i chan wa hi le e ho i hin diu hi ama to i chen khom diu hi wan khu pi a ama wang zala i hin khu kum som segi hin wa kum som nga i hin wa atam zo pi ho ding bo wa ki man cha wa hi le ti yong chu i lo sam na khat no hi ding ham ti yong hi gel lo the ai pui tu nia thi chan ge hin zui na nge pakai ti in atha ben anakithan do ki noi tin pakai nung zui dingin ikitim ki nun ahi sor devotional sermon ngai tha a chuting le pakai hu limpi na changzo si pakai jin mal e som chi tau hen amen.